Kita iki aseng ha kejing kendo yo chief secretary ke jela ba PBO wajri ha kesing ni kong jong tu yo kila kentu yo ba udai ban matha ba sarkar kade ban sange no ya kejing pun karya kam kha ya ki officer nak te kathan ha bakran baglap thai khobor u president KSU Southwest Castle District u ba forward nan nongrem ulong ba kejing pun karya kam kha ya ki officer kelap pendu nong ya ki pat ba district kita ingin nongelam kelai turu badang shen gawai ke officer nak ketanat public relations department kelasyak kan reakam tang hadian kartu kat nipor bakal terai yang tei klem da ya ke dau ke babiang hak jo ke por gini nongelam seng malang kelai tu bau chief secretary ulai tu bak sarkar ki dan ki kendon ki ba ke sarkar kala ban pen reakam ki officer bat ke bas ngau don kam wala kata chief secretary ulakular rahmat gini ki nongelam baun sapet ya kani bakan numlong ke jing ta ya ki pat ba Jingwan jungi ini mentah lor ke jing kedu sias lor ke mat ke ba UI besar jung ke i renjak distrik public regulation officer jung ke Southwest Kasihil ma ke jing yo orang ban transfer no i shawai na te po badan po distrik Southwest sungi ke kai ke ba ngi sukhian aliang ka KSU Southwest Kasihil barangkat baka senjuk kiseng samla snong ni kajing penduk jungi badu sias ni la terpat kemat jungu ba ban nempat transfer ya ikong renja nomor ke distrik jungka Southwest Kasihil kadai ke distrik ke Badanglung ke Badang Temai bat ki opsaru kani opsaru badang stray dang sistem steng te kalong kemau jentut hadu kata kejing pen kenria palak ya ki opsar ki badang tray sprang ya kam bad lor kani kaliang yung kakisiu kalau pasngau hau sias menta ngai aliang sias walaupun pau ba kadon ba kata ka permission nak kiwe besar wong mense ba hapan pen kenria nrai naliang jungi nrai ngila pun tujur ya sias ba nomor perkerja besar nomor kejing perkerja apalat ke besar aktai ke distrik jungi nomor kelakta hadu kata ketai ke pak nomor kedai ke jata ke area ke pak menteri kam di distrik Southwest nomor karnikor bat ke mokorat kalik kawan surok kambiang kadau kejing perkerja apalat ke besar kata hadu kata katkum kai jungi margi ba ini kong ba idang tray seneng marka kam kadang ya seprang bat ki pajba ba kejing wan jungi niru alor kejing persngo ki pajba ba ki pa ba kani ko besar kadai bandang dang tre badai bandang tre te ko distrik jungi kai ba panlong yani ba ha ba ka du hadu secretary na kam mar ba ka jing pai jung gun balang ba ka thai kun du jing pai jung gun sama ko ka distrik ni ba kani officer ke ba trelang ba kunjuru kadai ke officer ke ba simkhia la ka jong kam ba nisngau ba ka jing transfer to government to department ni tong renja kalau sia ka jing dunong ya ki ba ka pathan koi ka ba arpat kalong ba ngiwan ni kalong ba ni pensngau ni dawang ma sarkar ba nang ni sakmat kam dei ba ni kai ki ba to ka distrik ka jungi da ka ba ki transfer na por officer kam tam itu sa ki ba trei hok shai la ka jong kam bat ki ba trelang ba distrik jungi namar ba hoi ada kidon ginu ki officers ki bom sham la pendak ya kamram ni minjen mahmed la ka sarkar ka le ta ta bat hoi ban la ka len jungi ru minong ailan ba ki ba kum kita ki officers gendrong po jong ka distrik jungi da dai Barang day ke distrik ke Barang Kamai ke distrik ke Barang Sedang berki Subhan re nada transfer no iki officers ki babah ki ba trehok la kam kan wanra iki ko nomor kubang itipi ke distrik kadang day ke distrik ke Barang Kamai kadang yele berki Subhan benerkat bertuai gue di distrik ke Jala